Zap Zap Zing è Avventura di Chispito da titolo di regalo di Festival di Buki Pamucha 2025. Una storia scritta per Liliana Erasmus di Aruba e illustrata per Daniela Schothorst di Holanda. Chispito ta encantang avventura. Den camber e ta goza subida den tur sorto di buki. Anto den sala e ta wak pelikula kuta pone hari, kuta pone yora, of pone spanta asina tanto te mula fius. E avventura nandi Chispito ta vibrante e ta llena con fantasia tocante amistad e imaginación. Chispito mes no ta sali for di cas. Teco un día, eta topas un amigo novo, vaya largo. Junto, nantabay experienciar aventura na vibrante, llena con luz y chispa de vida. Boker sa mas di ebuki festivo aquí, kutapature muchanang di Aruba? Well, ku cada compra de un buki na Duet en Van Dorp of na Plaza Bookstore, bo por receber ebuki aquí completamente gratis. Of, bo por bin biblioteca e presta e-book aqui também, seja na nossa filial na San Nicolás ou na nossa central na praia. Vale, Zahuto!